بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمتك أبطال من سلسلة برنامج تبلا ممكن دواء مها لبتي مسلمة خنا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول من سلسلة واحدكم من دني رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة بين الصحابة كتيرين فاه كل ذي بيت بيكادونجي حياة بلوغ متشب. إقولتم මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ಮಿದಾ ನೋ ತಾಗುಣ ಮೆ ಗೆನಿಸ್ತೆಂ ವಿದಾ ಸಹಾಬೀನಕಿ ಇಬೇಕಲು ದುನಿಯೆ ಮತಿಗ ತಿಬ್ಬವನಿ ಕೊಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಲಾಹುಗೆ ಮಾ ನಬಿಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ತರಿಯಾಯಿ ಇಬೇಕಲು ನಕಿ ಸುವರುಗ ಬಂತ ವೆರಿಂ ಕಮ್ಗೆ ಉಫಾವಿರಿ ಖಬರ್ ಇಬೇಕಲು ನಾ ಹಮಿಯ ಫೋರ್ ಕುದ್ ದಿವಾ ಫಾವಾ ಮತಿವೆರಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಬತಲುನ್ ತಕೆ ಅದೆ ಇಬೇಕಲು ಬತಲುನ ನುವಾಂ ವಿ ಬೆಸವೆನ್ನೆ ಏ ඉන්සානක හාසුල් කරවෙන එම්මේ මතිවරි කාමියාබා ෆලාහ් එබේකනු ඉවනි හාසුල් කරවාෆා ආදේ සුවරුගේ වණුමුගේ මතිවරිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුස්සෙවුමා ඒලාහුගේ ෆුස්සෙවුන් එබේකනු ඉවනි එබේකලුන් දුනිය මතිග තිබෙමෙ හොදවාෆා කොම්මෙකස් අගොන් මෙ මිහාතන මෙසිස්ලාගේ සෝල ප්‍රෝග්‍රෑම් ගනිස්ති ෆවාරු මි සෝල ප්‍රෝග්‍රෑම් ග අගොන් මෙ බදාලාෆා මෙවනි ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಹಾಬೀಂಗೆ ತೆರೆಂ ಸುವರ್ಗೆ ಉಫಾವರಿ ಖಬರು ಲಿಬಿಫಾವಾ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ನಮಸ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆಗುಣ್ ಮಿಂಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ತಫಾತ್ ರಹೆ ಆದೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಹಾಬಿ ದಿಬೇಕ ಬೇಕೆಂಬೆ ಏ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲುನ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲು ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲುನ ಆಗುಣ್ ಮಿಕೆನಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನೋತೆ ಎನುಮೆಸ್ ತನಕೊ ಮಕ್ಕಾ ಫತಾವು ಕೊರುಂಗೆ ಕುರಿಂ ಮದೀನಾ ಹಿಜುರ ಕುರಿವಿ ಬೇಕದುನ್ನ ಅದಿ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕದುನಕಿ ಮದೀನಾಗೆ ವಜನ್ ವೆರಿಂ ಆದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಿಮಾಯದ್ದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗೋವಾದೆಬುಮ ಮದೀನಾ ಹಿಜುರ ಕುರಿವಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಿಮಾಯದ್ದಿ ಮದೀನಾಗೆ ಹುದು ವೆರಿಂ ಆದೆ ಮದೀನಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕೊಮ್ಮೆಗೆ ಅನ್ಸಾರುನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾಯ್ಕುರವ್ವಾ ಫವಾಬೈ ಇಬೇಕಲುಂಗೆ ಎತೆದುವೆರಿಕಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಇಬೇಕಲುನ್ ದೆವಿ ನಸ್ರುಗೆ ಸಬುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಬೇಕಲುನ್ನ ಥನಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವನಿ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರು ಲಾ ಯುಹಿಬ್ಬುಹುಂ ಇಲ್ಲಾ ಮೂಮಿನುನ್ ವಲಾ ಯುಬ್ಗಿದುಹುಂ ಇಲ್ಲಾ ಮುನಾಫಿಕುನ್ ಅದಿ ಅನ್ಸಾರುನ್ ದೆಕೆ ದೊಬ್ಬೆ ನುವಾನೆ ಮೂಮಿನಕು ಮೆನುವಿ ಅದಿ ಅನ್ಸಾರುನ್ ದೆಕೆ ರುಳಿಯರಾಣಿ ಮುನಾಫಿಕಕ್ಕೆ ಎಬಹಿ ಅನ್ಸಾರುನ್ ದೆಕೆ ರುಳಿಯನ್ ನಾರಾಣೆ ಮುನಾಫಿಕಕು ಮೆನುವಿ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ මිහා මතිවරි බැයි අන්සාරුන්නකි අදේ අගොන් මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගමි බදාලනි අන්සාරිය බේකලුන්ගේ තිරේක ෆාහ කොල්ලේ බේෆුලක බේකලකි ස්වර්ගවන්ත වෙරිකම් උෆාවරි خبر රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දිව්වා ෆාවා බේකලක කොම්මෙකස් මදීනා යා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හිජර කුරිවිරු මදීනාග අරබින්ගේ දෙ ගබීලා ඉදිරුළු මුන්දිය ඒ අවස් වන් හා khazraj වන් අදේ අවස් වන් හාගේ සාහිබා نوت عوس وانهاج إس بيفلك بتوجا إدوس كرو هنبي بيفلكي سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا أرجون منجي مي برنامج أرجون من بيفلك كان متباهك ذكرنا بيفلكي سعد جفان هذا سعد جفان كي يكون اسم إشارة كل فدين سعد بن معاذ الأوسي هذا أي عوس وانهاج سيد عوس وانهاج بدو ميها هذا قبيلة ميستكون إبيك لك كيمن تريوا فراي අදි ඒ එම්මෙන් ගාතුග එම්මේ ලොබ වෙතිවේ එම්මෙන් එබේෆලක ඉහ්තිරාම් කරවා බේෆලේ සාදුගේ ෆානකි අදි සාදුගේ ෆාන ඉස්ලාම් වඩාගති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මදීනාගේ මීස්තකුන්න ඉස්ලාම් දීනුගේ දවවත් ෆෝර් කොත් දිනුම එකලේගේ ෆාන හිජුර වඩාගතුම කුරින් එකලේගේ ෆාන ෆරාප්පුණු පොණු වෙවි මතිවරි සෆීර් මුසාබ් බින් උමෛර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ අප්පුළු මච්ච අදි සාදුගේ ෆාන ඉස්ලාම් වඩාගින් එකලේගේ ෆාන කබීලා කමවා අවස් වංහාගේ බනු අබ්ද අෂල් වංහාගේ මිස්තගුන් ගාත එකලේක පාන එදුහ වඩාගේ මි විදාලවනි තිමන්නේ කී තෙබෑම හිතරේක කාකු හියේ දෙන් එවගොත එමිහි මුනනි ති හරමින්ගේ සයිදේ හරමින්ගේ වෙරියාහේ අද හරමින්ගේ තිරේක පුරි එම් බරංගලු මීහායේ දෙන් එකලේ පාන විදාලවනි කදාම් රිජාලිකුම් ව නිසායිකුම් අලයිය හරාමුන් හත්තා තුස්ලිමු තෙබෑමිහුන් අංහෙනුන්නා ෆිරිහනුන් වාහක දෙක්කුන් තිමන් කලේක පාන මච්ච හරාම් වෙගෙන් වේ තෙබෑමිහුන් තිමන් කලේක ෆාන මිහුරි ගොත එබැහි ඉස්ලාම් දීන වදිජ්ජොමත් දාන්ති ඉදුමෙරි අදේ තාරිඛ ඉදුමෙරි සියරතු ෆිත්තහුග අදි සාදුගේ ෆානුගේ හයයි පුලා බෙ නීෆාවා ලියුන්තහුග වණි එදුවහු ඉරුවස්සිගෙන් ඈරු එවන් හාගේ
තිබි හුස් මුස්ලිමුන්නේ අදි බරි වතවාදේ ඒ වංහාගේ එකකු ෆියවා දෙන් තිබි එම්මෙන් අංහිරුන්නා ෆිරිහනු ඉස්ලාම් වෙගෙන් අය අදේ බනු අබ්ද අෂල් වංහාගේ aus qabilaage banu abd ashal wanhage emme saduge faanuge emmacca emme mihek fiwa islam wegen eduwahu islam deena wadigen ha emme ilmeni vidalwani saduge faanaki ebe kalegge sababun islam deena emme boda nasra kamyab ligen die ebbe sahabiye ebe ikale faanaki barakat tere ebe ikale faanuge hewkan ummutuge macca eta goggotukum fora fawa mativeri sahabiyeke ikale faan badur hangurameya uhudu hanguram adi khandag hanguramaga bare wadagen fawe kommeke saadu be fan radiyallahu anhu mativeri bekale rasulullah sallallahu alaihi wasallam difaaga ita kandatake kod difafa befle ade ansariya bekalake kale fan wun fudigende islam deena kale fan kod difawa khidmetta algon men tasawwur kurma dibigenda dalilaka ehnondo kommeke eduhako saud fan midani makkaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijr kore muaffahu ikaleeg faan midani iddu makkah umra kurma ikaleeg faana makkah ge odungi terega himene umayyad bin khalaf mi zaman surinde ekwerin sauduge faanu makkah gos aamko hunnani umayyad bin khalaf ge gega enage mehman dariga adi umayyad bin khalaf madina iskama faanama ena hunnani sauduge faanuge mehman darige dashuga kommegas nigot sauduge faanu umra ka gos umayatu gata feebi wagot umayatu mibunani kalege faanu mifar tawaf koren daamwani menduruge mistakun gege wade kodokon hamejehida mistakun maduwime ei kalege faanu mihar tawaf korawa kamwana makkah ge mistakun ekamamedu hinhamanu jehene e rasulullah sallallahu alaihi wasallam himayadi ekalege faana madina wadagatumu ekalege faanu himayay koddebani ansoro kamawati eru makkah ge mistakun ansorona demdwani nutanamas kame kurmati wifa kommekas saduge faanu umayyad bin khadfa ekkon ene buni wagutegga gos tawaf korum fashani pakisabaga tawaf korvitana mi dimawani mi ummatge firaun abu jahal ismunani ka ko he medu mitang mi tawaf korani saduge faanu dalwani ana saad bin muaz timanne ki saad bin muaz munima abu jahal bunani kale aman kamay ko harminge terega tawaf korani hiye kale ti harminge dina farasara ko harminge ilahun taka faaduki muhammad sallallahu alaihi wasallam ya imadde rashku mihen no henye ten emme fahum mi demihun medu ade abu jahada saaduge faana demedu dekol verikan ufedi e demihun ade saaduge faana abu jahada medu jawab kurevi aduga devegendi evagotu umayyad bin khalaf enage ekweriya dukolla enage ekweriyaage ekwerikan dukolla ena mi bunani saaduge faana dimada abu jahada dimada bara bahun dakkashe eneki mi wadige mi makkage veri mi haye emme bodu mi haye saduge faanu dalwani ahare itura kaimena wahak dakka jawab koraka benume netime ikamako timan kale faanu adu sivime rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pul korwanikom umayyad bin khalaf qatul wegendani itura ekalege faanuge appulunka evagotu umayyad bin khalaf kodukon chehedu wejje adi ena emuri ena giyak gos enaga ami mi hagatu murani miedu aharenge ekkale ekweriya yathrib ei eru madina ya emihun kiyawlunna yathribuge akha buna wahaka kamudege inge hiye bunime ikamudege munani kom wahaka ene dikki hiye munani ene ebe bune muhammadun sallallahu alaihi wasallam ade muhammaduge faanu dawwa kurakama ekalege faanuge atun menui timanna katulu nuwane kama den ikamudege evagotu bunani muhammadun sallallahu alaihi wasallam ki duha kos iturfulu haddawa befulanone bunima umayyad bin khalaf bunani harem istikama mi birugannani ekalege faanuge bas fule duha kos dugen nuwane ade emihun kufur kammati getibegen ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam teduveri kan emihun qabulu kure names emihun libifawa maddi makana kattaka magama kattaka ade emihun libifa nufuza emihunge mudala emihunge baruga daruga ehen nikamitin gengule emihunge mudata feri e mudata kun emihun koramunga duniyemi ufata kellige hinga danate emihun islam deena nuwani ebe sadegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagennevi islam deenuge hidayatiki dogikkama begenne nu umayyad bin khalafa abu jahal adibis makkah erti podati mushrikun ekalege faanuge dawwat ekalege faanuge isat do kuriyeki komme ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koriwi gota badur hangura amaga umayyad bin khalaf gatul begendiye
ade e badal hanguramaga duwahu makkage mistakun hangurame nukuntuma abu jahul guwadumun umayyah ibn khalaf hangurame nukunnan ulin hedima enag ambikamu de gas munani ekkela yasribuge kalege faanu rattehi kuriga ratte yasribuge akha bunyen nun he muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith kore bikama ekale faanu appulune kale katul kollani ewagutu umayyah ibn khalaf munani abu jahula edi kom himi saharin bedu he nukunnan ekamako deduwahu ke tinduga rastaye nukumeda faharin muri annaniye names imme fahum Allah subhanahu wa ta'ala e abaji veriya nimun ekadaange rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith kore bigota ekade fana appulun umayyah ibn khalaf qatulu badal hanguramaga mi duniye nimigendi ade algon menge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge rasul kam tedugenда adigada dalile ennunto kommega sa'd ibn muaz radiyallahu anhu ekadege faanu avhare wadaginnevi khandawge hanguramaga du ekadege faanuge hashikola herunu tigirege sabon le mananuwegen itadduwa adas kampala ulumu mafahu ade hazab hangurame fahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faana ziyare kurwa ekadege faan hal baldaw mungendevi names kunis mishara kur fadin e hanguramaga ekadege faanu hashikola liwadagne zaham fasehanuwe ekadege faan hashikol le fodu ohorigen damun imme fahum sa'd ibn muaz radiyallahu anhu ege dos kole fahum khandab hanguramaga dos kole fahum shahid wadaginnevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karwani sa'd ibn muaz radiyallahu anhu avhare wadaginnemun Allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri arushi kolu gudage diyakama ade sa'd ibn muaz radiyallahu anhu ge mativeri kamikamu samumenna haamegen dani adi egiturum al bara ibn azib radiyallahu anhu vidalwani edduha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam miha ko hadiya gotuga fashui ferame hadiya kuriye den timannamen e feramuge umankama nuwata e fotiganduge umankama fashui kamuge macca ajabe antariswe timammen e fotiganduge nuwata e feramuge allah ulnime egot rasulullah sallallahu alaihi wasallam timammen gatuga bunne tibamihu mikama mi fotigandame nuwata mi ferama med haramam hiye timammen dennevi adehe egot rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani mindil sa'd bin muaz fil janna khairun minha ade sa'd bin muaz radiyallahu anhu ge mindil nota ruma kolu suwaruge ekalege faanu beenu kurwa ruma kolu mi fotigana bore ma heyka boduwegen de nota ma heykom boduwegen ve ade mi hadisu angon mena engende sa'd bin muaz radiyallahu anhu suwaruge wante veri hekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani mindil sa'd bin muaz fil janna khairun minha ade sa'd bin muaz radiyallahu anhu ge ruma kolu ekalege fan suwaruge genguluwa ruma kolu e fotiganda boren duniya matiga ansaruna sahabin e fashui fotigande note ferame fenigen ajabe antarisvi e fotiganda boren hew kam bodugen ba kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith kurawani ade hagigatuga suwarugega wata kechaki mi duniya matiga wata keccha boren ma hew kam bodugen ba ma reeti takitikan agun menna engin daakam ade agun men duniya matiga kiteme reechchaga kiteme molat adi kiteme saada kon kiteme sidala agun me komme kame not komme icche hidikama vias hagigatuga suwarugega wa evve sichchaka agun men tayyar kuraichaka ala nu kiyene ehme dobete ahunna ukhtunne agun men iswaruge hasil kurmattaka gada ala maseke kuramvi ade sa'd bin muaz radiyallahu anhu fadai agun men iswaruge wadeveto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agun men nasrude efada gotaka kandatta kuramvi ommekas ansariya bekalum terin faha kolleve ebbe fulagge wahak agun men migenistini ade sa'd bin muaz radiyallahu anhu ekalege faanaki agunus kurumis bayan gor faden ansarun terin emme faha kolleve ebbe fula ade ansarunge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasru devumuga emme gadala masake kurbi e shakhsiyataki sa'd gifan avhare wadagennevi kurumis amul agun hama mibuni faden khandaw hanguramage duwahu ade eduwahu di wadagennevi zahmtakuga hema duwaki allah subhanahu wa ta'ala algun menna kiwes surgega matverikan hodu mangadala maseke qur'ana baykam ga levun adi algun menna surge tafat numetta minbar kodevva algun menna ki surge wanta veringe gotuga abaduga bada levu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.